Hello, good evening for family. I don't say any man because share to do say at the previous time, earlier time, they come to Hamilton. A quick company is the FLP the joint to woman my processing here. Nalinga Matamsiga, I do a housing update like Sigam Tina Canary. Earlier time, the Maggie joint away processing coming to we have them the AFK through the storm. A quick company to an app loan story. My four river air finer. I do if the true the Hana joint plus I didn't the Kahaga me among the account my dashboard key. I do get through the storm. I do Yamazan we enter me. Hana earlier time we do the Kitang Dobata Kitang important over do so Kitang Duff wave. Joitomatam have the Magi Kitang Shaker by that. Plus Kaitoge Hampton the Sagi. Ang ngalingan matam di join to matam da ID sagar matung da na magi ID da mana nga sagi product sale to bagi product sale to bagi percent to matam da 5k jing mamang le video pa jagi 5k mung yau jagi magi da account pi de ba sumna tagi magi app to login to bagi aya ba che asi tang pi access adu magi data da su pi de ba do ngalingan to mi ko do hajing nau na update lai che new update che kai no ha ga din ya am ti na ngai ba zero free ngakani ko when I'm fee after zero fee after do hajiti now the join to bagi ayab say comment to get to the city sponsor kitang daka like sponsor gi adongi sponsor kana na si kitang daka le ni hajiki join kutok jina comment to ni atunda website ki through data hone website ki through si comment to we have them na com the sangani ba com the sanga my FLP login tha ne ko FLP login tha magi website thola ne ba website thola matung da ahan bagi je chang matam da ahan bagi website chang matam da adongi join to bagi magi data nam fill to bagi kaino thola ne ba form gum bagi ta thola ne ba adu form gum mai ta thola ko asida ko gi details sing je lo na fill to bi ne ko gi KYC solution madi tuan app ta to ni ba ngasagi adumaina akogi data sing je akogi mari leina ba regard address ming adagi ate to etc suguma sing je loina fill to bi ni aduga you of the sponsor ID ya ne yaune ba sponsor je kara gi sponsor number no adu do hap ni ba sponsor di ai ID number description da hapa mane ba adugi adom join to ninga su sumaina fill to ga ID number je hapi ro ba sponsor no odine ba sponsor ya dia de ba sumain to ga submit to ne ba data la submit to ba ne adongi password ke kanon same mane ba same matung da yam line to ni ko jikan ja adumana data same matung da nangi data dashboard che phangani ba ID phangani nangi Gmail account da ID tharani ba ko sagi data do fill to na Gmail account ke kamari na data lo hap ni ko matik chana adumana same process ngakane ado daina hapaga ID ja pi ni ID ga ni sponsor bi ani nangi ID number phangani nangi data dashboard phangani adu da nangi mari leina ba nangi bank account kri ka loina happy ni KYC solution bi ani adan lo ni nakal ma gi site adu ga aura bda ka dawni khangbra my forever India app to my forever app se asi je play store phang ne ba play store da gi download to bi ro adu ga nangi ID je hapo adu ga forgot password namo adu ga password chemjaro adu ga nangi ID dugi plus nangi password to lejarani adu nangi account phangne ba du dagi nang product se dum lauraga dai di dum business se hobi are pa marketing chatana dagi nang product point count to na dum level up to no to yare sponsor ne dia dum ojiyani asumai to ma gi joining process se free yo hele ba security ba security ya ba security ba security ore nang account de ma nang ngon da nangi ID kano to go passport ti share to ya de ba password dum khang da so mu forward password number change to udi ya ne adumai to hole aduna international la kunina loina fee joining atene and fee for all atene ko sum tagi dana join to raga dana business starting to ba ya re adu khudong cha do pi re hatak no to koni ko mang to halam de mamang di sum tagi sponsor ma gi aya ba di to halam de ba adu ko khwai maru oi je akhoi gi company gi product sing ja member oi ba sing ja asidagi na tadi am ta phang de ko shopping no pi ga ta to pa kudong cha am da pi de ba sum tagi koi app se asidagi akoina order to ni adu la ni ko marketing chapi ani point ka ni ko isu dana system na running to ba te to pon phang de ko ado authority na aya ba su pi de te to shopping no pi ne yon ba gi kudong cha ba to su ko aya pi de ba illegal we na dai thadu do RDO te to pa branch sa pe ma thong ta de nan si oi dia
aduna apps ki through sidagi khoi product pam ji lawani moina 10 days ki matung je post office deliver to tum loksil la khoi marketing chat kin da si ma ni ko ado aina jik namjari je ai chu ji entrepreneur mo ina tonga namuk sina side company join to denia digital ki MT millionaire to IP ja asida join to jai ne ba ma gi course ko na si ju course sale to denia sina affiliate ki system na lai ba asi company mari le ni ko entrepreneur ji ki budong jang ki bi raga sumai running lak sa ne ba sina affiliate ki matang habidi AYP millionaire tech ji gi ma investment system je azina ai matang next video sem ta ra ja ado sine my forever living product karna handak 2025 sida join to ge ha ba si system je mayam da sum share to ja ne do video si ku subscribe to biramo tu like to biramo aduga video chule phone biramo and thank you for watching my video till in and don't forget to join FLP if you want to join and if you want to be a member of FLP I'm going to support you and I'm going to guide you so be serious and it's not a joking for your lifestyle and for your future and if you any line want to be a grow with us then you can contact me अगले में अभी खड़े तो thank you guys let me stop the video right here